Meghalaya Post.NEWS. Ka Pendeng Umyong District Sports Association ikalayak benpli perdana yang kelempung nilai football kepelai keteng ke 5th Tirot Syiem Memorial Trophy hamadan nilai juga senong the Maulum East and West Khasils District. Ya kini kelempung lawan benpli patbak ru Syiem kena ke hima nongklau Syiem KM Syiem. Haringkat ke jingadon lang ba Lombok Nongrang Presiden ke PDSA ba B Syiem Yong Sadar ke senong Pendeng Umyong ba Resin Nongsit Sekretari ke senong Pendeng Umyong lembat kebe-kebe di kiri orang ba kumba khandeu teli ki kunhon nilai kai na keleng kathan kinwan manisya mata hakani kelempung nilai kai football bat hakani kesing sedang menta kesi lai kun hapadeng ke Thymmei Hynniewtrep Football Club persya ya ka Pynnoh Reward Football Club kindiat haba pai ya ke jingilai kai hakani kesing sedang ke jingikun kolong shisha ke baya khaj bat ke ba shongshit bat ke ba pin shongshit ipai ba nong kai ke bawan mensaki haga kelas step jong ke jingikun ke Thymmei Hynniewtrep Football Club klayo ban tap ya ke gol ke baningkong persya ya ke Pynnoh Reward Football Club lingba u Chestepol lingdo hakuminit ke ba Pynnoh haga kelamit jong ke jingilai kai pat ke Thymmei Hynniewtrep Football Club klayo biang ban tap sashi gol hakuminit ke ba San Pumriu lingba u Kodot Khar na keleng ke Pynnoh Reward Football Club kelai kunting bat saya lagi sap ki pong wan penyakhat hendai kalayo ban penpai tang da sigol hakiminit ke ba Pynnoh lingba u balajit simli kumta lingba kite ki ar gol ka Thymmei Hynniewtrep Football Club klala ban Pynliem no ya ke Pynnoh Rival Football Club da ar gol la kawai MEGHALAYAPOST.NEWS.